Dobrodošli u meditaciju za kad nestane struje. Struja nestaje brdo puta dok spavate, ali to nije strašno, osim ako ne spavate na aparatima. Zauzmite pozu guske u magli i dišite duboko. U vama naglo se budi urođeni ljudski strah od mraka. Naši prapreci plašili su se da noću idu sami kroz stan, jer bi tada redovno kačili malim prstom za komodu. Primetite kako su sve čarolije električne struje nestale u deliću sekunde. Televizor, kuvalo, zamrzivač, sve što vam je do malo pre ispunjavalo veče, sada ne radi. Vaš vid i sluh su skandalizovani, ali šta misli ostatak vašeg bića? Pitajte svoje telo. Da li stopalima, gluteusima ili ramenima smeta što na ekranu više nema ničega? Ne odgovaraju? Ljuti su, jer dugo niste pričali sa njima. Samo gledate taj YouTube. Jebo vas YouTube. Da li čeznete da ponovo proverite Facebook, da vidite šta ima novo? A znate li šta ima novo u vama? Fokusirajte sluh na svoje unutrašnje organe. Oslušnite srce, pluća, jetru i slezinu, žučnu kesu, drugu žučnu kesu. Samo proveravam da li pratite. Osjetite na svojoj koži dodir garderobe. Ima li više pamuka ili sintetike? To se nikada niste zapitali, zar ne? Ako osjetite da vas neki komad odeće steže, skinite ga, onjušite vazduh, a zatim onjušite i to što ste skinuli. Osjetite tu simfoniju mirisa. Sada prebacite težište na svoju levu nogu i lagano podižite desno stopalo. Da, vi stojite na jednoj nozi, kao roda ili kao jako talentovan slon. Držite ravnotežu. Pali ste. Ništa strašno. Komšije i ukućani ne vide vas u mraku. Ako nemate ni ukućane, ni komšije, onda sve ovo možete da radite i potpuno goli. A mogli biste i da se preselite. Primetite kako ste se blago iznervirali zbog pada. To znači da vam je stalo. Sigurno možete bolje da stojite na jednoj nozi. I ne samo da možete, vi to i hoćete. Sjetite se šta ste poslednje gledali na TV-u i nastavite to u svojoj glavi. Ubacite i sebe kao jednog od aktera. Neka ima elemente porno komedije. Bićete razočarani kada kasnije budete vidjeli pravi nastavak. Osjetite pozitivne efekte vežbe. A to je sama činjenica da ovo čujete, što znači da hvatate Wi-Fi od nekud. Pa onda pustite neku pesmu dok nismo pomrli od smora.